Sebab yen ingetang sakit yen tuturang unduk tepukin tiang blingaja adi mekuranan bepasitain meuyutan cara meong ngajak cicing jani memusuh bin mani metimpa yen ada ngomongan yen ada ngiriang debah sangat sepetang ngai iraga memanas kemasin raga mepalasan pele besele dadi siu ulian munyi uog raga di kalangan kupingi bal-balan kai tu sing enak makan lemah pedang digoban nganahan tu sing jema kejang lo anak emwani belan dini ditu memitra le orang ilo tu sing jema kejang lo anak emwani bengkong lemane mekuli pedangnya melali anggon ngilang anginmu hati yen ada ngomongan yen ada ngiriang debah sangat sepedang nyai iraga memanas kemasin raga mepalasan pele besik dadi siu ulian munyi uog raga di kalangan kupingi bal-balan ngai tu sing enak makan lemah pedang digoban nganahan tu sing jema kejang anak emwani belan dini ditu memitra le orang ilo tu sing jema kejang lo anak emwani bengkong lemane mekuli pedangnya melali anggon ngilang anginmu hati sing jema kejang lo anak emwani belan dini ditu memitra ne orang ilo tu sing jema kejang lo anak emwani bengkong lemane mekuli pedangnya melali anggon ngilang anginmu
beli sekali nak kenain guna-guna lekat terasa sayang tiang timpalen bantrasna matan aine kebos panesan tresnan baliken adi desumban saya yen ben mani belilakar ngalahin nadi anto tu sing terjadi keh bana mungkin beline buatkan tiang gaya tiang semangat hidup bercinta
sayang beli sing abang-abang, tiang nawang begitu sing nakal, tiang aneh bisa ngerasa yang tulus, sayang belikan tiang. Saja awak beli penuh tato, sing pegat-pegat beli ngerokok, tuh sing ngai tiang lakat berpaling. Selama beli anu sayang, selama beli no perhatian, depan jekeken anak yang orang. Kulima tunangan ganti makuranan, abade beli tuara yang berubah. Amangkan sibuk ngajak timpal, tak ada waktu buat tiang. Tias tangli uning murah, beli wani bodoh, nangin di mata tiang, superhero. Saja awak beli penuh tato, sing pegat-pegat beli ngerokok, tuh sing ngai tiang lakat berpaling. Selama beli anu sayang, selama beli no perhatian, depan jekeken anak yang orang. Kulima tunangan ganti makuranan, abade beli tuara yang berubah. Amangkan sibuk ngajak timpal, tak ada waktu buat tiang. Tias tangli uning murah, beli wani bodoh, nangin di mata tiang, superhero. Beli tetap sayang, amangkan sibuk ngajak timpal, tak ada waktu buat tiang. Tias tangli uning murah, beli wani bodoh, nanging di mata tiang, superhero.
Elo negak jadi samping beli suwut ilo ngambulin beli antungang jes kancan curiga nesing karwan bener dejengu munyi di samping nengai pisuna neng ranayang raga meuyutan tusin mekejang anak kedemang nole hidup raga bahagia singkarwan anak mekenyam demen tekeni raga di malung orang menyama diduri nusuki kamu mai abe oten sing bener kepadi lu mangkep-mangkepan tegaran jeduduran ken beli sesana anak makurenan suka duka jalanin jak dadwa yen ilo dot mapayas ke salon lo kal ulurin diastun beli mulahan yen ilo kalma belanja ke pekan lo kal atahin beli diastun beli kenyalan beli nakwani berpasti bertanggung jawab rekening pianak kurenang Udong do masalah nih lo, nah terus terang lo, jadi bererainan. Beli bekal singlah, nah ada bungkung besi, beli dunian ketemu aja ibu tuh beli nak ada bungkung lo, pengpayu aja lo merainan, panah melali. Sebenarnya beli sing dot ngorang aja lo, nah lo pengawan kan, langsung lo curiga aja. Mekejang anak kedemang nole hidup raga bahagia singkarwan anak mekenyam demen tekeni raga di malung orang menyama diduri nusuki kamu mai apa oten sing bener kepadi lu mangkep-mangkepan tegaran jeduduran ken beli sesat
jalanin jak dadwa yen ilo dot mapayas ke salon lo kal ulurin diastun beli mulahan yen ilo kal ma belanja ke pekan lo kal atahin beli diastun beli kenyalan beli nakuani berpasti bertanggung jawab rekening pianak kurenang. Ini raga matamu petang sisen rurunge orang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik tugas beli nuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli kadenang beli mati lesang raga dastun beli sing sanggup ngesapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli angsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kendohan beli ya dia igodogan kedenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi
tembeleng sing sanggup ngesapan nanging bali lakar matilan mogi jaragan abdi si nemu bahagia ngajak pilihan leraman adine aja boleh angsapkan janjine ngayangin lagi ngantos mati karena kendahang beli kadia igodogan jadenan kena nagengan dingin lemu maksa yang iba balik kau kena Moga si domangku lah karya lang pahiku aksamo tunong langku ane nage sing mepilih wireh dikene pamrih ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betangare Gastun duak memantra konden karuan demenin bertara nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan apa sejatine tolik muka beratene jani alih mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki kuno belok ke walos radolan lah ini suwe kelawan mangkiunang itu menadi jan panggul mandi mengaran sangkul putih yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betangare Gastun duak memantra konden karuan demenin bertara nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan apa sejatine tolik muka beratene jani alih mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Gastun duak memantra konden karuan demenin bertara nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan apa sejatine tolik muka berat
beli Mekejang orang man perisik Ajaknya mepayu saling dengki Melahang malu melajah Bangsa kentawan pedang lemah Pang tusing elah Pang tusing campah Pang tusing paling carleak ojog lemah Sing nawang kangin kau Solahing andangan yu Cek cara anak duduk Merasa genep nawan sastra Adungang malu dadi kelawan sing ngajuwer muncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kala pang sing uyan pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budukan Pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sedeng sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wani bani negat di pengulung setre ngundang sekala ning skala melaan mandra pelikat bicara langsingkan di pesu berduka bani negat di pengulung setre ngundang sekala ning skala mantra pelikat bicara langsingkan di pesu berduka segenap nawan sastra adungang malu dadi kelawan bisa tamtu sing ngajuwer nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kala
pepelajaran anggun ajuma-juma mekade dadi buduk-budukan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bepedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wani bani negat di pengulung setre ngundang sekala sekala kelaan mantra belikat cara yang singkan tipe superduga bani negat di pengulung setre ngundang sekala sekala melarang mantra belikat cara singkan tipe sudodoga jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayan tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usah ngajeng lawat
yen nepuk mobil mewah di jalanan, naking ngaden ning ngelasing taen kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Mulian untuk dekan pimekengan, adet lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugi, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugi abadik. Yen dadi karyawan penyakit tua bulenan, uyah jahe jemakan togo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune dua penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede. Untuk dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugi, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugi abadik. Yen dadi karyawan penyakit tua bulenan, uyah jahe jemakan togo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune dua penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede.
Cotek sambungin layu Mekejang kotek tutur ngelantur Nuturang empukan milu Nuturang suarkan jag paling tahu Netiang buka mebalik wayang Nenuturang cupa ke surga Satwa-satwara ada Konden karuan saja sebatas order Apang enyak ada kanda Pengenak ne paling bisa Yena mula saja demannya tua Lan satwa yang apa ne seken ada Suut monto megarang empugan Suut nyatuang suarga Beswayayan beserem raik Yen ento terus budang badingan Hanesakan kenang jani Apa nilai kerjakan buin mani Pangedusin tutur ngelantur Hidup mati depang widine ngatur Satwa-satwara ada Konden karuan saja sebatas order Apang enyak ada kanda Pengenak ne paling bisa Yena mula saja demannya tua Lan satwa yang apa ne seken ada Suut monto megarang empugan Suut nyatuang suarga Beswayayan beserem raik Yen ento terus budang badingan Hanesakan kenang jani Apa nilai kerjakan buin mani Pangedusin Peragan itu mang suarga kerjakan mani sengaja hidup mati depang widine ngatur
jalan hidup mula tu sing keneban, bisa bertenan, bisa masih berduran. Kedek metimpal ngeling, liang metimpal sebet. Mekejang pasti, tain bakat rasa yang. Liang sing tadi uber sebat sing hidang lidik. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemah tu sing jelung, suut sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan, yen rezeki tu sing lakar kijen. Anteng restitik Yunas dicering yang widik, sabar ngarepin kegodaan, pasti ada pejalan. Tetap percaya kekening rua bineda dina nebring mani, pasti lungan teken jani. Yang sing tadi uber sebat sing hidang lidik. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemah tu sing jelung, suut sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan, yen rezeki tu sing lakar kijen. Anteng restitik Yunas dicering yang widik, sabar ngarepin kegodaan, pasti ada pejalan. Tetap percaya kekening rua bineda dina nebring mani, pasti lungan teken jani.
petagih kal belian ulian susuk uling arsop lan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen orang nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidannya til magai di kantoran jani dekil yak meapian deme sesalan tua pangidang bertahan rumah daya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidannya til magai di kantoran jani dekil yak meapian deme sesalan tua pangidang bertahan rumah daya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidannya til magai di kantoran jani dekil yak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah daya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan sing ngalah
imbas nekal jakan masih telah sebengi cara bebodoh kalah kenkenangan kebang pejalan ngetewang pengeng meuleh-ulehan pepesan Juma mekuli kapal-kapal nglasimpenan masih telah gedenan pekewe alian-aliane suka rasa singidang mekena ngitung nekal jakan ngitung maya hutang mekejang kenahang sekaya sing karuan aneh ngai tiang jani uyang-uyangan sing ada apa sing ngidang ote tiang sing nekang sekaya jaga pragak bengong sing ngidang ngomong sing ada seluk di kantong semangan nyusuk kang pipis satusan kepedeng masih seduang tali kengkenan sengada pemasukan penelah aneh kencang sebilang wai pesan Juma mekuli kapal-kapal nglasimpenan masih telah gedenan pekewe alian-aliane suka rasa singidang mekena ngitung nekal jakan ngitung maya hutang mekejang kenahang sekaya sing karuan aneh ngai tiang jani uyang-uyangan sing ada apa sing ngidang ote tiang sing nekang sekaya jaga pragak bengong sing ngidang ngomong sing ada seluk di kantong semangan nyusuk kang pipis satusan kepedeng masih seduang tali kengkenan sengada pemasukan penelah aneh kencang sebilang wai
Ulian nge-like ngomenin postingan, lantas messengeran WA-WA-an, saling perhatian. Bilang awai ngai kenahe uyang makita tiang mengelahang, kanti tunangan sing bakat ruang cara jelekan kalah cegegan. Maka siap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan, kapok jang nyesel yang isi tunangan bakat suti. Necara Syahrini foto membikini, ternyata ceki kuliah aplikasi anemo kohnya kata dilangsing, yen nepuk nak langsing pasti ngae pusing. Ne cungu bawak ye dadi lanying ne mua pure mih radu ngeri. Kenalan tiang di Facebook, ulian nge-like ngomenin postingan, lantas messengeran WA-WA-an, saling perhatian. Bilang awai ngai kenahe uyang makita tiang mengelahang, kanti tunangan sing bakat ruang cara jelekan kalah cegegan. Maka siap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan, kapok jang nyesel yang isi tunangan bakat suti. Cara Syahrini foto membikini, ternyata ceki kuliah aplikasi anemo kohnya kata dilangsing, yen nepuk nak langsing pasti ngae pusing. Ne cungu bawak ye dadi lanying ne mua pure mih radu ngeri. Siap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan, kapok jang nyesel yang isi tunangan bakat suti. Necara Syahrini foto membikini, ternyata ceki kuliah aplikasi anemo kohnya kata dilangsing, yen nepuk nak langsing pasti ngae pusing. Ne cungu bawak ye dadi lanying ne mua pure mih radu ngeri. Kangwang je hidup ngajak belilo,
dia stun dewek beli sing keren lo. Nek penting beli seken ngajak lo. Lo denyen lepas ngajak beli lo. Mare penampilan beli biasa lo. Ne penting beli saja terus neken ilo. Beli sing cara muani lenan yen pesu mewah ngenang nganggon bayasan. Nanging tresnan li sujati tekening ilo. Bedek singkal dewek beli menduakan cinta lo. Percaya jeken beli bias tun beli tunelu. Uang lebih dewek beli masih nagelah ilo. Sujatine beli dot nutang ngaju mang adi di Facebook ngisi lebay cara timpal-timpale. Nanging sayang beli pusing bisa lo. Lo denyen lepas ngajak beli lo. Mare penampilan beli biasa lo. Ne penting beli saja terus neken ilo. Beli sing cara muani lenan yen pesu mewah ngenang nganggon bayasan. Nanging tresnan li sujati tekening ilo. Bedek singkal dewek beli menduakan cinta lo. Percaya jeken beli bias tun beli tunelu. Uang lebih dewek beli masih nagelah ilo. Sujatine beli dot nutang ngaju mang adi di Facebook ngisi lebay cara timpal-timpale. Nanging sayang beli pusing bisa lo.